Office District Legal Services Authority DLSA West Khasi Hills District nong stan mentagasngi kala pelong ya ke program pen sngo tho bat hi kai pat ba halor ki kam an ki be dei bat ki pat ba bat ki jing mentoi ki bagi pat ba ki yo la da don jing tip ya ka an ya ke ni ke program la pelong hanong shillong hamau tha shan sian RD block Eastern West Khasi Hills District Mairang halor kapang opening doors for education to children campaign for school dropout hakani ke sngi la pen shai ki an prepare Kajing temu juga ni ke program kalong ban pensyai syiki kena skul halor ki hok jongki bat kumju ruban pendunai kajing pep skul shiteng por jongki kena. Kebakongsan baka DLSA ka ai kalong kajing rap e ki briu ki bangat haki mukot tuma kajing e bay day baki scheme ni ki kam office ki riu shampang no office DLSA West Khasi Hills kinong ni kmat no office DSEO labor bat PHE ki la jing kren bat pensyai bat ba halor ki mat ki bakongsan. Usodar ka shinong nong shilong la penpau ka jing sngongo ik office jong ka DSLA West Khasi Hills District ka bala pelong ya kini ka program ka balong shisha ka jing mentoi ki nong shong shnong ki bala yo jing shai na kini ka jing hikai pat ba ka ai jing yarap ya ki bro ki ba ya kendu ha kinu ki kam ko ma la kinu ki jing kala pa nomor ha kinu ki office sarkar ki ba pi kendu ki jing ha ka bari ki scheme ni kinu ki banta la mon mi ka office re kam ga jongi te ha ka office re kam ga jongi kadang kata ka front office man kasini na dusini kong hadu si to ading ka balong tray mo kisi long tray kadang kata ka front office atau tar pia kendu kinu kijing na mata kinu kampan ki kam ko to mo ngan ai sa shi dan kinu ki kun jo ki kun ki par marjan ki bangat kes ki baduk ki bang ko bo bang thuk li da ba di pilawan man mi office tray kam gajuni kadang ka form pia kata ka form nang ta office juni tak ikan sa ai ki sarkar ki mo kata kala abang lo ki kentei yo kidan ka pan pai bam mo ni kadang ki kenja domestic violence ki jing ja hi ki jing sha hi ki jing ek bagi kentei ki kendu pilawan man mi be ka office gajuni ha ki office hour ko ka por bang long ta ki kenta balong tray mar ha ki si balong tray kadang be ka front office mo na ka por ki jupan shlure ki breu ki man mi office tray kam gajuni ala pi kendu ki jing ek mo tie kata ko we na ta ba di Mandu badai by hok banyo kita ki free legal service mo kabani kong gidi biki ST dah ba ok ST ko tan baro dei ka tu baro kenthe nation ran compare as long as gidi ki ST mo gidi ki section tribe mo kita ki di hok banyo kita ka free legal aid nanta ba di ki kenthe mo ki kenthe ada ngajuan besar ko badi ba kita voice mo bai pelat tanah no ko kita ro kita ban one mission office check kam gajungi lada pidon kam ko kita mo Pada kita kita dijing pimla bantu pridahi kalau office rekam gajumi kan pendi pridar pentu pridar nanta jampi nanta padi nanta kita ki kena baru ki kena mo kalau bano lawata ikong badal meni hakabari betul juvenile justice act kemud kinu ki kena ki bangat hakaan mo ki masya ke pulit ki bangat ki dun ki kes kalau bani ka kes kebaret ni ka kes kebahe kan nuru kadang ka office rekam gajumi kalau pentu pridar nanta jampi nanta padi yang ki kena ki balong disable mo ki badan jinduna ha ka khotme ke jungki ke blaban jinduna ha ka rukom perkhat ke jungki nang tar kumju kinu ki lanat ki basha kendu ki basha thombor mo ki victim ki bani ni ong la pidon kam kinu ki kenjam medical assistant pila wan mi sha office re kam ke jumi ka ko be ko pensyai ba ka office ke jumi ka don ki scheme ru banai mo dengan sakren pensyai kampanye kita tanpa biar besutu ikri ko kalau ba office jumi kam la ban ai scheme dak pisah kadang kau bagi bagi compensation kidu ki victim compensation kidu ki kena ki baca shot tombor mo kumi kita pada kadang ka compensation ke balong ki ai tidak kepisah dan lain tak pada nyimdon ke scheme ke bayar ada kepisah tika kabami ni le kalau ba dan syuat sarang men hakali ki disaster ki jing dan shock kamarian dei kebut akal yang joni nyimla ban ai ki kepisah tambah ngi kum ki isi ngilet chimpi jaka ngilet inspection ngilet ai jingte ki bero ngilet kili la ki la yo jingarap de na sorka kita ki scheme ki bangi ngilet mo ngilet ki ndo ki la da ki on ki pat yo jingarap na kalian juga office ke juni la ban ai jing thwa ki ndo ki department ki ban ai jingarap ki to kum kita dan nata pa di kawai ka mampu ban pensiun ni pimo pinwan syakmat akan di office rekam ke juni ni don le mana kasih telai na kata pa di kawai pada ka benta ka ban keren ka de ka bari ki scheme mo ngalap pensyai ni bekas ka office job rekam juni kam lawan ai ka pisah ada gile kum kita ni bentuk ki application ni bentuk kinu ki application na tak kinu ki beri rekam ki scheme syukur apa labor department ni na ki department syukur ki mangala om ni ki bayar kum duit di jingan shop joko memang Read India
wat hang ni po jela jungi ruka trikam ha kali ka ai but dang ta tayo bar kini ki melu sini kong ni yale ya kata ka Pan India Child and Rescue and Rehabilitation of Child Labor ni awon keleng ki shnong bangi le ya kani po kunsi ru bilang le men sisni ni le ya kani ka child bungi ya yet yo let's say don kena red ki ba belah besar menteri but kidon ki jakar bangilai kasulong ba susi ba kumik paru ndala ong ba ninda lap untuk ngi kidon kena red ong balai bi menteri kiong ba happen pen biang yang kata baik hau ini Andai kerja sisat kamdai kin menung tadi kenaret kidon ka hok jongki bakin yo kuliah kin nang yo ben school kin nang yo ben le sumha bakin le kai tiba menta kin subha belang ki te kam semua beken te kat kum kani ka an nang cuba tai kendiat kidon ki definition mo ki ni kan ka section ba section 2 Ang ni kawai ki yung adolescent ngut mano adolescent ki kena ki bala cross ni ba kot ya ka khat saw snem karta handre ki berang be ko ka khat pras nem karta te ni dong ang ni ka definition ka bumi ong child na try ka story nunu kena ni ka i kena i ba ko ka khat saw snem karta te Dekat kani ka an kani ka section ka balai pada kala batai beni kala batai bah ya kani ka jing kham ma mi ka jing mana menteri ni kena jadi kani section ka balai ko omba prohibition of employment of children in any occupation and process mut ka jing kham ka jing mana kena menteri kino ki jad kam Tiki kita gijat kaman batai ni uno kena ubah apa kat saus nem kereta kemo ngipi ngimla ben ai belai ki ngim dei ben phai ki bikin bela handrei hamni pada kadon ka baki mention ni kalong ba lada lesi ki don la ka family business ni ka family establishment let's say kumunta kini ki ba shongkan shai Kung hakimi lada kikmi kpa kialam kiarap kikmi kikun kemudian jikang i na liang jong kani kaan tamba kambe pada ban ongba nchu phatri be eki untuk klem da aya kataka education mo kini ki artist mo kinong sha kinong roai ki eki lada kini kena bahapa kat saus nam lada kile kataru kemudian ka jikang na liang kaan tambah kumju kumo ipi kadai bendon pada berka education iki bagi dei ben kinum dei bendu e kajung di ka section ka balai kaju hi ka 3 ni hangni pada ni ki ong ba nimla ben ai jingtrei nangi phat trei kena ki hapo ka pras nem karata ha kinu